akubi twim na ba fon so ba akubi entwim na agudie mrante ne ababa wa no wa momra CJ daily guide na kita me anopay na wo hwe daily guide animu a ababa Josephine Penny Mensa na se yadumu e wo chakrade ababa yi na betwa odwa se wonyem ama nipa bi afanidomum e de na kosie edwi achie yesi o yakohunu wo axim ene kwadubofo a wogina mu ewo Josephine Penny Mensa asem no ho se Josephine se Ghana fo nyina wo pamuche wo se wosra ada wodi tro tese anyensen no oka so onyem no wo boa eti yesi chawpa no wodi ahyase afiri ne dem ni kunu ya abone ne tie no wose wapa ni kunu ne chewo ena ne maame mo so wapa mo chewo ena owie ena wose Ghana fo a wodada mo ema nipa bi gina TV so ne radio so buru nua nyina no wose woboa enti wosra da mo mfa nche no na wose pressure ya na ebo ne so pressure no eba no ni bidida eno de we no ayabusuamu asem eba no ekita no obi ntumi hu se eye ono ane bo se ni kuro ba wo se pressure e ka ho ene ma no ko yes ase wonyem etunya daily guide ene Dwaso Nsem no ebi wo ha sei ya wo betumi ehu ena mampani na nado eso na ode to Ghana fo nyina animu se wo mu ayo omadwen so mbe kasa na chese wo maboso na Coup wo se mu obi antie won evise ye ka ho kira ene wiase ba bia ho kira ba ho no mo ena amanya Coup asisi so no wo se nsonso ye bo woni Ghana ntamuo ni se ho no wuntumi enkasa wudi kokromoti kwoto aba akosesa aban bi a wote so na Ghana de sa akwanya no wo ho no mo se wono no wote so na amamuo na wo buo ne nya wo fa emfie na ya chiri no wutumi eyi ni firi ho eti omo kasa wo mpese jama Ghana fo eto wotim se kunkuan ni the alternative a jesa amamuo no nko ya de betu ni port so no mampani sim obi amfi won ba ko bitwim na fe emfancy graphic ne kuta me na graphic Ghana 65th independence no omo the supplementary asem te ne modu pa ne mom no ba front page a Obetsebi Interchange no adwuma ne koso ho mfoni no wa ha me ne ekwani papa hwese de mfoni no etie no a omampani akufo adon so na odi tudwa se construction industry no omumwa na adan a ne boaye dindindindi obi pedan ato ana so pe bi obi pedan haya ajiso oti sika kase no ne adoso omo aban no na se de be ya 1.8 million deficit na ye wo no yetumi asuso mu na wo se kire se aya ne hadwen papa man kopeni akufo ado na odi ensem yi etu edwa Attorney General ono so edibiato EOCO nim se oman mu wonia wontua to anaso wo eto akese a wontua wo behwe no ode afa baabi ni ade no wo momode a EOCO emwani enu omachi ana Professor Osei wono so no kire se empanifo hwe no mtoto ne ma alcohol tax won femra na wode alcohol tax ba no fenhwe mental health won fa enu entumi so so ana Professor Osei na eken na se ukono munsa obetua to se ye de to so dia no oto a ewum ne ye nu se 1% ye de ko fanle mental health ye fancy ha we yan ka hwe ye fancy ha ye fancy ada ranka hwe ye fancy